Ratha-játra, doslova svátek vozů, je tisíce let starý festival původem z Indie, konkrétně z Puri, města Puri v Urise, ve státě Urisa, a kde se ho každoročně účastní miliony poutníků. Hlavními postavami tohoto festivalu jsou božstva pána Jagannatha, jeho bratra Baladeva a sestry Subhadry, kteří jsou uctíváni jako podoby nejvyššího pána Šrí Kršny a jeho vlastní rodiny. Tažení vozu Ratha-játry má hluboký duchovní význam. Vůz pána Jagannatha symbolizuje srdce lidské bytosti, každého člověka, a když oddaní a přátelé a návštěvníci táhnou lana tohoto vozu, tak je to, jakoby zvali pána, aby vstoupil do jejich vlastního srdce. Swami Nayana Patagani, Nayana Patagani, Bhakti Krishna Chaitanya, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama अंदर जाओ अंदर
अंदर जाओ अंदर Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare. This is the second time this Rath Yatra is happening in this beautiful city of Bratislava, and it's a great honor to attend for me for the first time here. A je to druhýkrát, čo sa deje tento sprievod Rath Yatra v tomto krásnom meste Bratislava a je to pre mňa veľká česť, že sa môžem zúčastniť. You know, India is a very diverse country, and every state of India has a different, different religions, different festivals. So I think this is a great opportunity for you to discover, the beautiful Rath Yatra, which comes from the state of Orissa, but it's revered by whole of India. India je veľká krajina a v každom tom regióne sú rôzne náboženské obrady. A vlastne tento obrad prichádza z Orisy, ale Rath Yatra sa vlastne preformuje, alebo je v každom štáte, v každom regióne v Indii. The previous speaker has spoken about details why Rath Yatra is celebrated, but it brings not in the culture, but it brings India together. Čiže ten predošlý, čo rozprával, hovoril o tom význame Rath Yatry, ale vlastne tá Rath Yatra celú Indiu zlučuje dokopy. I'm so happy that despite this weather, all of you have collected here to celebrate this aspect of India, and I really delighted to be here, and thank you so much for coming. Teší ma, že napriek tomu počasiu ste dneska prišli oslavať tento sviatok, ktorý je z Indie, a vlastne je mi česť, že môžem byť tu na. Dine nate nihita charano nishchitam niram Jagannath Swami Nayana Bhattagane Bhavattu me Jagannath Swami Nayana. Už od útleho detstva sa venuje hudbe a tancovaniu. Od svojich 9 rokov sa s oddanosťou ponára do sveta klasického indického chrámového tanca Bharatanatyam, ktorý študuje pod vedením Rasabihari Devi Dasi v Prahe. Jej tanec nie je len technicky precízny, je prejavom hlbokej úcty, lásky a duchovného spojenia s indickou kultúrou. Pripravte sa teda na vystúpenie krásneho indického tanca, ktoré vás zavedie do chrámov Južnej Indie a roztancuje nielen naše oči, ale aj naše srdcia. Shri Ramachandra
कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपदकञ्जारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपदकञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम् कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम् पटपीत मानहु सडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् पटपीत मानहु. Chceli by sme teraz zavolať na pódium Vamšiho. My sme sa práve dozvedeli od jeho otcina, že má dnes 18 rokov, tak mu dajte svoje požehnanie a gratulujeme ti a dostávaš girlandu od pána Jagannatha. Haribo! Haribo! Konečne dnes nastal čas, kedy stretnem pána Jagannatha a pána Chaitanyu. Veď celý rok čakám na tento deň. Ale zdá sa mi, že už počujem pútnikov. Rýchlo sa musím pripraviť, musím s nimi odísť do Púry. Ale keď... ja som už taký starý, slepý a pomalý. Mne to teda bude dlho trvať. No ale cesta do Púry je veľmi dlhá. Čo potrebujem? Vodu. Veľa vody. Vodu. Tak. A najdôležitejšie, nesmiem zabudnúť na dary pre pána Chaitanyu a pána Jagannatha. No ale čo im vezmem, čo? Mám to. Pána Chaitanyu určite poteší pekný čadar. Ale kde som si ho len položil? Toto? To je akési tvrdé. To bude asi gamša. Nie. Bude niekde. Tu. Tak, ten ho určite poteší. Daj. Ale čo pánovi Jagannathovi? Ovocie! Obetujeme mu ovocie. Ten bude rád. Tak, aj ovocie zabalíme. Výborne. A môžem sa vydať na cestu do Púry. Hej, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai... Ale... Some of us have different lifestyles, different beliefs even. Každý z nás máme rôzne životné štýly a rôzne presvedčenia. We're all different ages. Každý máme rôzneho veku.
maybe different colors, možno aj inej farby different species. a dokonca aj rôznych životných druhov. He looks very peaceful. Tento pes je veľmi mierumilovný. Different genders, Rôznych rodov, even maybe we have different proclivities. možno, že máme aj iné náklonnosti, Tendencies. každý máme iné tendencie. All these come and go. Všetko toto prichádza a odchádza, But when we come together like this at a festival, ale keď sa takto zídeme na takomto festivale, this particular festival, Jagannath Ratha Yatra Festival, ako tento konkrétny festival je Jagannath Ratha Yatra Festival, it brings us all together. tak nás to všetkých spája dokopy. People talk of United Nations, but where is the unity? A ľudia hovoria o nejakom spojení, o Spojených národov, ale kde je to tá spolusúdržnosť, to spojenie? When we see ourselves in the center, Pokiaľ my sa vidíme tým stredobodom, either individually, religiously, politically, whatever it is, individuálne, nábožensky alebo politicky, čokoľvek to je, there will be problems tak vždy budú problémy, because we see it differently. pretože to vidíme inakšie. We all see everything a little bit differently, right? My všetko vidíme trochu inakšie, Just like our friend. What's his name? tak ako tu na náš... Shanti. Very good name for you. Tak ako tu na... Is a boy or girl? Girl. Tak ako tu na Very good name for naša her. priateľkyňa Fenka, jej meno sa volá Shanti. Now, what she sees and what we see are the same in one sense, but it means different to her. A v jednom zmysle, to čo my vidíme a to čo ona vidí je to isté, ale je to pre každého z nás iné. She may watch the television, you may watch the television. Aj ona sa môže pozerať na televíziu, a my môžeme pozerať televíziu. You're getting excited. A nás to nejak vzruší, alebo niečo to s nami spraví. Something happening, news or some movie or some sports event. And you're getting excited or affected by it. Keď sú tam nejaké správy, alebo nejaký šport, tak my sa buď nadchneme tým, alebo nejak nás to... But Shanti is sitting there undisturbed. Ale Shanti tam bude ležať alebo sedieť nerozrušená. But if another dog comes along, Shanti might get excited. Ale keď napríklad pôjde iný pes okolo, tak tá Shanti už môže ju to aktivovať. The same with people, you know, seeing the same thing differently. Takisto aj s ľuďmi, každý vidíme veci inakšie. And it's ridiculous to the point where they're even willing to kill each other over it. Až do takej miery, že sa navzájom chcú niektorí pozabíjať. Because they're not really seeing the soul, the person. We're seeing some external body or some ideology or something. Pretože nevidíme tú dušu, ale vidíme to externé telo alebo...
about the trees usually have very deep roots. This is our knowledge about the trees. But this is not the case by redwood trees. Their roots, they spread under the ground and they go to another redwood tree and then they wrap around each other. So the whole forest of redwood trees, they holding each other under the ground. They're a huge community. And they survived thousands of years together. Many fire forests, earthquakes, tornadoes, everything. Because they stay together. They take care of each other and they have this community spirit. They teaching us what means community. So this is Kirtan. Kirtan means community. We come together. Our roots are our hearts and our voices. So please, let's chant everyone together. Hare Krishna Mahamantra. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo.
Hare Hare. Everybody. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone chant. We can't hear you here, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola! Gora, gora! Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.